Inicijativni odbor političke organizacije Zajedno za Srbiju u Valjevu uputiće određene predloge i zahteve čelnim ljudima grada koji se odnose pre svega na kadrovska rešenja, jer kako je rekao Slobodan Ilić, član inicijativnog odbora, dok se mnogi bore za privilegije i funkcije, građanima je sve teže, ostaju bez posla, odlaze iz Valjeva ili države. On je dodao da je imperativ koji mora da ima vlast timski rad i predstavio dva nova principa na kojima će delovati Zajedno za Srbiju. Ovi lokalni vlastodržci nisu ni tim, još manje su dobro uigran tim i ono što je najvažnije za građane Valjeva, ne mogu to ni da budu. Zajedno za Srbiju u Valjevu primjenjivaće u svom političkom delovanju timski princip. To je naš četvrti princip, zbog čije primjene se Zajedno za Srbiju u Valjevu razlikuje od svojih političkih suparnika. I kao što rekoh, Valjevo traži timski princip i timski rad i Zajedno za Srbiju će to ispuniti. Naš peti princip kojeg ćemo se pridržavati je da se definiše koje su to političke funkcije u gradu. Zajedno za Srbiju će insistirati da samo te funkcije, i naglašavam, samo te funkcije u budućnosti budu predmet političkog pregovaranja i popunjavanja posle promene vlasti. Sve druge funkcije, pozicije i radna mesta ne smeju zavisiti od promene vlasti i politike, već od stručnih kvalifikacija i radnih rezultata. Merama Vlade Srbije predviđeno je smanjenje administracije u lokalnim samoupravama, ali i u javnim preduzećima, zbog čega Zajedno za Srbiju traži od rukovodstva grada da u narednih mesec dana objavi sledeće. Pod 1. Da odrede koje su to političke funkcije u gradu Valjevu, koje su vezane za politiku i promenu vlasti i kao takve su predmet pregovaranja i da to urade sada dok to mogu, a ne da to obećavaju u predizbornim kampanjama. Drugo, da na zvanični sajt grada Valjeva postave spiskove zaposlenih sa njihovim radnim statusom, dakle radno mesto, stručna kvalifikacija, da li su u stalnom radnom odnosu ili su u ugovornom odnosu, od kada su zaposleni i do kada im ugovori važe. I to za sve zaposlene koji su u javnoj upravi, u ustanovama, u javnim komunalnim preduzećima i u preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava i da dnevno ažuriraju svaku promenu stanja. I treće, da na zvanični sajt grada Valjeva postave spiskove svih članova sa biografijama iz komisija i saveta koje je formirala lokalna uprava, kao i onih u organima upravljanja, u ustanovama, javnim komunalnim preduzećima i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava. Ilić dodaje da će u suprotnom kriterijum za zapošljavanje i dalje biti politička pripadnost, a ne kvalifikacija i stručnost. On je izrazio i bojazan da bi se pri smanjenju broja zaposlenih u administraciji i javnim preduzećima moglo desiti da racionalizacija bude izvršena po političkim, a ne stručnim kriterijumima.